Hello. Ano po yung kantang lalap kong kapampangan, yung kantang Wonderful Tonight. Yes. Para po kayo kabalen, sa lahat po rin bayang makasubscribe kay kami YouTube channel na po. Dakal pong salamat. Sana po pag-share, comment, and like, and nangasponta. Patuloy kayo pong makiramdam ka rin kantang kapampangan. Ngunit pa yung kantang, kanyak siyan, Wonderful Tonight, king kapampangan, malaguyeng bengi. Maya pa oras po kay tamo ang kabalen. No karon ko po lugal, in maya pa oras yan pang maya po kay kayo na po. Ano po yung kanta? Problema as ako kasaya botang kasipin ka akanyan ka kanaku kaulaga aditim lako in kasuelo ulibig lugat mo nung ako ka siping ko henaagyo ding puso ko matayang todo namong bengi ulineng talong na abe nakang pilmi at ikmusika mas mikakalasa lalong-lalo na neng kantahan Tonight, na composed ng Mr. Bong Manalo and Miss D.